إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن البدع والمحدثات في الدين من الأمور التي حرمها الله ورسوله، وإن من البدع المحدثات التي يتعبد بها بعض المسلمون بدعة الاحتفال بمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الاحتفال بمولد بدعة منكرة أول من أحدثها العبيديون في قرن الرابع الهجري، وقد بين العلماء قديما وحديثا بطلان هذه البدعة ورد على من ابتداها وعمل بها، فلا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي لأمور وبراهين. الاحتفال الأول الاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. أمبي الله تنو أمبي يا فدلي أمبي أنيني على في أكان كشي كبان يركون تورو منان كبارا جوو ni ala ye jo min kanda mogote min bo fili, ni ala ye mogo min fili fana kanda bagate sorola. Ambe sheria ma shite min ni bato chiala makaka ni ala kelembe ute ya nyogonte ala la. Ambe sheria Muhammad wala ka jondo wala ka chide ndo kisini nema baka ana ka dunkewu ana ka sebo ala ku kisi min kacha kusobe no temina ka boyala ka jowu aye sirala nye komi ala yawunya maranu ye chokomi ala ko mu'minu aye sira ala nye aka sawaba kuma ufo ni mogo min tugura ala ko itugura chiden ko yenni yoro soro ni yoro minna kabbo kosobe ala ka jowu akado bidiyaw ani kokuraw dina kono kowdo ko munu ni ala yu haramuya a chiden yu haramuya abe bidiyaw kono ani kokuraw ni silamaw dobe ñogon dala jeke ka fara ñogon ka ninkalo tile tan fulana ko o ye ciden ka bangali fetiye abe bidiya wula bidiya munu ni silamaw dobe ake alabato e kube alabato na ye ka fara ñogon ka ko ciden ka bangali feti alaka tanu anaka kishi abe cidenka wamin fulani ni silamaw doba ke komi alabato ko alabato nae bidade do atebe silamiya sariya kono ni ko damadoye bidiya min fulani nye kanyogon dalaje ko ciden ka maulidi a bangeli feti
bidiya kone dina kono mogo folo munu nyaado dina kono ba fuma al ubaydiyun ulude folo ye mawlidi do dina kono fi qarni rabil hijri hijriya sanke menanina ciden ka hijra sanke menanina de ubaydiyuna uye mawludu feti uyado dina kono kasoro dina dote doni ke baga temenu ani doni ke baga munun nanu kofe uya bange ka perepelila tige ka bange mogo uye ko min mawludu min fuleninye aka bidiyali a ciyali ana aka bidiya doni ke baga munun temenani doni ke baga munun nanu kofe doni ke baga nyuma beye nin koyi uya nankariya ka ka bidiyaya ko bange kara doke mogo kafana mogo munun ye mawlidi bidiya do dina kono ni mogo munun be barake na ye dina kono kara dukuka doni ke baga temeno ni doni ke baga munun nanu kofe ubeyeni mawlidi bidiya uya bidiya fo kannankariya kara duke mogo ka munun bake awa mawlidi fetili ate daga ni ko damado ani delila wudo o folo ye munye al ihtifal bil mawlid an-nabawi bid'atu munkara fi dini ma anjala Allah biha min sultan balmo mawlidi feti min fulen ninye ciden ka bangali feti min fulen ninye bid'a kone alama delila shi jiginai والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لا بقوله ولا بفعله ولا تقريره هو قدوتنا وإمامنا ألم الدليل شجك قرآن كنو من بمولد فموه أو النبي نما ينفنا شيد ينفنا أما مولدي كما سريعنا كما كنيه أما مولدي كلي كما سريعنا كواليه أما مولدي كلي كما سريعنا سبتليه kwa kera chide nyana ya sabati omake alafu nako Qur'ana kono wama ataakumur rasulu faghujuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab alako chide nyi min dawma dinani shariala ayomina chide nya bali minna ya utoy ayesira la nyade akado alaka janga kataka gele wa qala ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ألاكو أيوركونو أكو تشيدن كيرا أوما لدغري كونيوما يدا أكا تشيدن لدغي أفوتنا كتا أيمي سبتي تشيدن وسرا أوما لدغري كونيوما مغمين بدول لبنجكي ani mogo min be miri katashi ikachiden de ladde de kana fendo dina kono ama min do dina kono ciren fana ko man ahdatha fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciren fana ko nin dina min fulen ninye ni mogo min ye kokura do taka do kono min ta kono ala bi kabara sagima baraji sitiye ni nye fulo e mbalima min bayira ni mawlidi min fule ni nye bidia kone delila taala ashaniya al-khulafa ar-rashiduna wa man maahu min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu bi mawlidi wa lam yadu ila al-ihtifal bihi bal man fulanna kalifanani ciden ka kalifanani abubakar siddiq umar ibn khattab usman ibn affan ali ibn abi talib ani sheba farallen tumbuka ciden ka sheba wala ashima maulidike wote maulidu do dina doya ashima maulidi feti kalifannani ani sheba munu farallen buka ni shima maulidi feti ciden fana kwamma alaikum بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الضوء عليه بالنواجز وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة
kalfannani fana ka kibariyala ciden ko amma akon bawuma ayenne ka sunna mina anin ka kalfannani ka tasira ayetu gulu de ko de kalfannani ka tasira ayamina na katta ka juruye mo shikana wala tila awlade aya yire korosi ko kura madina kono ko kura be bidia be fili be tasma de kono awa sebo ka kibariyala tumami cide ne jamakulu tilalen fo bi wolon fulani saba ko jamakulu kelembe ndebe kishi uko ye jonye ako hum alama ana ali wa shihabi ciden ko jamakulu kisile nyere neni mo munu nube fenka neni ka sebo be minka ni mo munu kera oka awa ciden ya kalifannani da yiranna ana ka sebo awa ciden ka kalifannani ana ka sebo umma maulidi fete umma mo shi wole fana kata maulidi fetilima donc ya yiranna ko maulidi e bidaya ko dina dote khairun nashi kharani summa alladhina yulunahum ciden jama kulu sabare fonye ko wulude kawsa le kam mantombe sebo ani tabinau ani tabinau awanin jama kulu saba ute maulidi do ashima maulidi ke uma mo wele kata fete lima jama kulu sabai donc ni nya yiranna ko mauludi te dina doye ni mauludi tunye dina doye nunu utumba anko akelila nundun tumba ake aunye na nunu makede karani saba sanke me saba ute maulidi do na dina la sanke me nani na de bijira sanke me nani na ni nyofulana mimba yiranna ko mauludi te dina doye asalisan alihtifal bi maulidi min sunnati ahli jayq wa dalal sabanna maulidi fetili min yem mo fili bantiwe mo fili lew dante wale bagaw ulude katabolo ye maulidi fetili al ubaydiyuna li fatimiyuna qad intasabu anfusahum ila fatima kajiban wajura ubaydiyuna li fatimiyuna uyu yere dambi kata ciden dem muso fatima ta ngalonka do ko ninja makulu ku bora yahudiyawdela do ko ninja makulu ku bora majusiyawdela do ko ninja makulu ku bora malahidawdela min malahidati uyu yere dambi kata fatima ta mangalonde ka al ubaydiyuna al fatimiyuna nununde mauludi do dina ko hijran sankame nanina ukanye maye jonye nuhu jambi kata jomma ali ijju lidini llahi ali ubedi maghribi kan kadiro abebo marokude hijira sanke mesaba ani bi woro ni kele sawalu kalola sungalo salli kalo abora maghribi hijira sanke mesaba ni bi woro ni kele kata misra adonna misra hijira sanke mesabani bi woronu fula sungalo kononala ali ijju li dinillahi ali ubedi atogoye ninde ye maulidi kire kado dina kono hijira sanke menanina yala haklima ibe tugu chidende ka sunna ko na ka tasira ube tugu magode ka tasira ko mago munu do yu dambi ko bora yahudiyawdela do ko bora majusiyawdela do ko o bora bambantudela ibe tugu ciden na ka sebawde tirako ube tugu mago jengelen mago filibantu ube tugu ulude ka sirako niye sabanay arabiya nanina inna ad-dina qad kamula anna ad-dina qad kamula min bayirana ko maulute dina doye ananina ala yayiranna qur'ana kono ko dina dafara al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam ad-dina kiden ka hiju laba ka jolonta arafa ala yanni aya jigaka akobi nyaka dina timme awye dina timmera
donc ala ya yira ala ya aya jigi ciden ka arafa ka hiju laba ko dina dafara o don fana maulidu tunte wadi ato imamuna malik rahimahullah akum man مبتدا في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد جامع أن محمد قد قان رسالة إمامنا مالك يكون مغم ويبديا دون دينا كنو يكوكورا دون دينا كنو إن يانا فنا كن نيبديا دم بديا نيوما دو أكويا غالونفو كوتشيدي ني جامفانتيدي parce que ba ke kayira de ni nye sharia ni ala bato do de chide nye mugo jamfa mafu mugo ye وإمامنا مالك يكون آية توسير اليوم أكملت لكم دينكم أقول من لم يكن يوم يجي دينا فلن يكون اليوم دينا إمامنا مالك يكون آية جيدو كم من تنت دينا كنو فكتا جيولي كوتي سكتو دينا كنو من لم يكن يوم يجي دينا فلن يكون اليوم دينا ni aya jigido arafa cidenka imamuna malik rahimahullah ko fengo fentunte dina kuno odo ko fokata jiyawle o teshe ka do dina kuno ka ke dina do ya bada donc ni nyayiranna ko mawlidi keli e bidiya e ko dalila taala aduruna ye munye ni mugo be mawlidi fete abe ko mi e yayira iko ala e ko dina dafara de mais ama dafa ni fana ye mogo do ye mbese ka ndamana sharia do dina kono mawludu ye ka bato ni ciden kanu do de ne ya do mo be mawlidi fete kala hala be niira abe ko mi bake kayira alala ikon tigala e ko dina dafara de na ma dafa ni ye mogo do ye mbese ka sharia leke awan ni mawludi ke sharia e ka do dina kono mogo ki bato na ciden kanu do ibafaka alaka aya wuli ani imamuna maliki yemmi fo man ahdasa fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammad qad khana risala ni mogo ye bid'a do ni dina kono ka ko kura do kono e yere nyana fana ko batoro baraji bala kanyi ako hari ni ma fo idala kala hala ya yira ko muhammad jamfantinde ciiden fana ma fo to na ma min bange akamantonge fengo fembe hada madem magirari jannala chire nya be bange fengo fembe hada madem mabbo janna batta sumala chire nya be banganye ama fatu ka foito donc nimba iranna ni nanina nimba iranna ko maulidi ko bidiya do ko dina do tede nin kankan ka ke duruna worona maulidi min fulaniye دوني كبغى منون تمنا دوني كبغى المحققون ويني مولد بديا بانغ مغوية وما نغشي تالا هرني تارا نيني كو أقوال علماء المالكية مالكي كان مالك مجهب دوني كبغى ننو نتارا منون نيريكا كمان نيني أو علماء المالكية وكمانا ucaman kuma na minye maulidi bidiyan nana maliki ganka doni ka ba munu nyana ube kuma nuka kitabu kuna nuka fatawo ka maulidi bidiya yira kannan kariya ka bidiya yira fo ibn al-haz sahibul madghal alayya foka kitabu kuna ko te daga yere ki kan na folo finance maulidi fetilila ko bidiya do bidiya ko nendo atebbe ninde worona wolon fulana balma maulidi fetili ate ciden kanuira yade chaman ba ke kam babu ke kam go trompe ka kulo ko ciden kanu de do maulidi fetili te ciden kanuira mumbe ciden kanuira ikattu ko ciden ka sunnako qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum ala ko cide ma fuye ni mugo min be ninci ne ciden fe ni bin kanu de tugun ko ni min fo koy ka ke ko ke ni min ke ka ke ni min sabati ko ke ni bali min na otoye wode yin kanu na yen ninke au kan ne kanu tede ala yere de be au kanu sisa abaka junubu ya fa awiye donc ciden kanu te maulidi fetilite ciden kanu ira
ciden kanu irali ka yirambe ciden fe o yede be tugu ciden ko de aka fota na ka keta la ayi min sabati ayi bali minna ika toye ninde to ko ye ciden kanu munun te maulidi fete ulude ciden kanu bagay mo be maulidi fete ye ciden jugude iya ka dina jugude iya ka sunna jugude parce que ye fendo da ka dina kuna ma min fi ya min nyamra ni minye e yere de ciden juguye ciden kanu yede munun te maulidi fete ulude ciden kanu bagay shedina maulidi fetili nasara la yahudi alla dege ni nasara la dege do parce que do be mu fo ko e wa chrétien be isaka wololi fetike bangeli fetike ko ola awun silama fana kankan ka ciden bangeli fetike eska chrétien be min ke yere isa yere ka bangeli fetili be chrétien ya yere kono fulo ate chrétien ya kono hara anka ke misali la ka ke chrétien ya kono har ni cide e isa ka bangeli fetili be chrétien ya kono awun ka dina maswama janko isa yere ka bangeli fetili te chrétien ya yere kono wo sorira kono de comme islamaw doye mauludi sori ciden ka dina kono chugumi wala ni mo mi nye maulidi ni bake ka fete ye yahudi la deglade ye chrétien la deglade ciden fana ko man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum akum mo ni ya bonko nyogonya kala dege akabato chogola afota wula minye yahudan nasara koye ulu doye kabade wala maulidi fetili minye segenay munum bayiranna maulidi te dina doye maulidi fetili yahudiya ni nasara wala degalide ubuka ibo isa bangali nasara be isa bangali fetili minke nasara la degede do ate silamiya kono barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد التاشئة القائدة عند التنازع أن يرد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله بل ما كنتنا كاف مولد الدين دويه أبل لسري دولا بقايدة دولا سلامية سريا كنا نينيون سوسو منا كو أنك ساقي كتا ألمنا كتشيده فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله نينيون سوسو منا يا ساقي كتا ألمنا كتشيده ala ye jumaye ala ka kitabu shire ye jumaye na yere be balo la mbeta nyininka na yere te balo la ka hadisa sahlen na ka sunna awon balima qur'ana la jera kata qur'ana kata damina fo allaba ite mawlidi fetili delili ya kono ate qur'ana damina fo allaba mawlidi fetili delila sita kono an sagira kata qur'ana mate qur'ana kono balmo an sagira kata ciren ka sunna sahale umma hadisa shide te sunna kitabu la min bayira ko maulidi ka fetate ate ciren ka sunna la ate hadisa la donc ni nyayira ko maulidi te dina doye kuma aghtalafutum fihi min shay fa hukmu ila Allah ala fana ko akonna yenyugo soso fengo fenna ko kiribe ala de bolo ay to kiritige ala fe antara maulidi kiritige ala fe qur'ana la ate maulidi kiritige ra ciden ka ri sawla ka nyini ate ni kononto ne min bayira na ko maulidi te dina do awa bal maslama tannaye minye hada maden kana marasa ko mogo chaman be maulidi ke o kani marasa de ko ni maulidi min fulani ko jiya be bake foddo beta galon tige
u yɛrɛ ka taa jama dɔ former Saudiya u bɛ u yɛrɛ filmer k'u yɛrɛ bila anw filɛ Madina mawlidi kɛra ciden ka misiri kɔnɔ anw filɛ Makka mawlidi kɛra Makka yɛrɛ bɛn galo nin bɛɛ galon de la dɛ min tɛ diina kɔnɔ bɛ se ka don diina kɔnɔ wa ko mɔgɔ caman bɛ mawlidi fêter donc o kan'i marasa dɛ diina bɛ don ni dalila de ye nin diina tiɲɛ tɛ don ni nin ye diina don nin tɛ diina don o tɛ don ni jamako ye dɛ o bɛ don ni dalila de Qur'an ni sunna ni jamako Ala ko wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah Ala ko dugukolo mɔgɔ caman bɛ nin de fɔ mɔgɔ caman bɛ nin de kɛ dugukolo kan Ala ko ni tuguraw ko dugukolo mɔgɔ caman ko bi fili ka bɔ Ala ka sira ma wama aksaru an-nas walau harasitan bimu'minina Ala ko cide mahari ne e ya kanu mɔgɔ caman tɛ kɛ mu'mini yo wa qalilun min ibadi yashkuru Ala ko ale ka jɔnw na minnu bɛ Ala barika da ka dogo donc caman ko inte mbalimaw na ya suru jama ko do mo shi ka jama man ca shaytane ka jama o bayira ko shaytane be ciya de ka shaytane ka jama ka cani be me jom bayira o bayira ko shaytane be ciya de ka jama ko te mawlidi fetili a ciya na dina do te ciya ro ciya te wote tani jama yede abeta ni delila o be doni delila wude Qur'an ni sunna kono jama kote jama ko in kani marasa ninde tanay tani kale non baluma ka fa mawlidi te dina doye o ba fo ko mawlidi ulu ba fete ko cide nyere nyin kara ko abete nensu ko ako oho ngolola tenende nkera cide ye tenende kono ube Qur'an jigini na tenende kono kulu be mawlidi fete ayibe tenende su ni ba fe ka baraka ni hadisa sahalende do cide nyinin kara tuma ma yettenen su mun nay bettenen su ako jaka yawmi wuluditu fihi wa bushitu fihi aw wa unzila ilayya qur'an fihi ciden ko terenye donde ngolola odela ncira odela ube qur'ana jignin ka tenen donde mba su ko ala barakada tenen su ke ini jombe kele tenen dogoku tenen bala ishi be keke dogoku ka tenen su ini jombe keleke me ma tenen su nko eya bila arabil awwal nin kalo men fula kono nko eye otani fula na de sangosa ebe jama fara nyogonka ka ke dumuni donni feti donye ani wori mina do oni tenen su ye kelenya donc o tese ka ke dele la yo bolode cide ewa nin kalo tani fulanna amo sude na ya soro cide nin kalo tani fulanna sude ko akongolola odela ngorola arabiro awala tani fulanna de ni tani fulanna fete amba fo ewa ye barka dake mais ka cide nyode su arabilo awala tani fulanna nin kalo tani fo ese cide nyode su amo su ayette nende su tenen su ni mo site kele mais munum be mawlidi fete foy mangelu mayre ka sumbo nko dumuni mo gowde do ngom majahi maliki karmo do yo yere fo ako bidiya do ako battaluna akaluna ulu fana ye fanga do ala fugari uni dumuni kelaw kulu fana ye barka dama donc tenen suni tiden tumbe tenen so tesiga ke mawlidi delilay ninde tani kelenay tani fulana mbalimang mawlidi kele ko konen chaman de ni ala soso chaman de ba kono sisa cewuni muso be nyagambi do ka mawlidi kene ni tara arajo sore mijiku de be ani donkilu mijiku ni donkilu do yere be donke yere cewuni muso mawlidi kene ko be donke ko sugu bebe cewuni muso be nyagambi sisan kam mawlidi ko hari mushrikiya donala Bushairi ka qashida munu nye mushriki ya qashida uye ulu beta fo mawlidi keneka wakati dobe na ubebe wuli kajo alayhi salam alayka salam ko chide nyere bora ka kaburu kono Madina kwa nana ulu ka mawlidi keneka do ni safune fu de beta ko chide ka denkundi denyere minaw bambano inu ulu de beta
doni kupu de beta e kupu ko finali do mana ni mo ma wori min bo bi awa wori bo danye biye wala ni ko sugu jumai akara tiatire bo de sawa ani tilonke dina kono donc mawlidi mukhalafatu chaman de be mawlidi kono ko kone chaman do na mawlidi ko da sisa min bayira ko dina do te ko konendo doni ke bago ka jo ka bali o kan nan kariya o ka biliya fo muhadara wala kutuba kono deresula wajulula o kan nan kariya donc mbalimo nin dalila tani fulaye akachare nin dalila tani fulabbe ya yira ko mawlidi te dina doye ate dina kono baraji tala ni mo ya fete fu ni mo yikan na folo financial e perdila ni ma junubu yere de soro baraji konite ite osoro nge min faraka aka dumuni o dumuni kantigeli fe na kantigera maulidi koni fetili de kama o duniya haramu e koko dumuni dilana haramu kode la dumuni dilana bidiya kode la ko dumuni doye haramu e ma foni nyere de silamiya je turaw adoni ke baga bawde yennin fo al-lajnatu da'ima li busil mi yennin fo sako sami fawzani yennin fo abdul muhsin abadi madina ka hadisa dum baga bado asibe sambi konon to labbi ayennin fo akko dumuni munum be do mawlid wa tobe mawlidi do ubeddila mawlidi do ika afu ye ku ka mawlidi bila haramu do kanake donc ka dumuni ikana do Cheikh Salih Fawzan ko nu yu ka dumuni nunun do doro ako yu sabati junubuka yu sabati bidiyaka ala fana ko an kana nyogon sabati wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan mawlidi dumuni duni atebbe silamiya sariyala Cheikh Salih Fawzan nyinin kara aha an te mawlidi fete men nan sigi nyogon bena mawlidi dumuni munun da amadu anu bena tamaro munun da amadu ubena yuride munun da amadu amma nyini fede were de ya nati komi sadaqati ko mawlidi do an ko minaba akwa kanu minade Sheikh Salih Fawzan mufti do doni ke baga bado saudiya ko akanu minade uni mu bena uma akanu minade ayu sagi aya fuye ka fonnin tebbe aya fuye abe mawlidi minna tebbe an ten nunu mina kawu sabataka antu mina nan yu mina be kuma nyawu sabataka un tawu sabatin ninka an ten nunu mina ayen nin dabila atebbe akwaye ninde fu tuguye akanu mina ambe min fo ninde ambe Allah de lalaka hakni mande jamana dongma alaka hakni mande silamuma ukasagu katoka qur'ana nuka sunnama min sabatura kono ko ke min masabatu kono sore ko de dina kono atese ka do fana ni mo min yi shike dalila nyini qur'ana ni hadisa wala ni salafu ka kuma la ko be maulidi sabati ta soro ibi yere sege foni galon tigede sunna mo shide te ko sunna karamo da ba dambe kata sunna ma ko abe dalila soro maulidi ka fo mo fona ye galon tige ate ambe la dalala ka hakliman da rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين